Hokin tua kesa, terima kasih nomor bandite, naun tepa unite ta kop tu tombone. Hitu tite ta gut terbang kampi more ngaran. One lalu makop. Yo, tapi keren sih. Yo, Jadi, tak beresota. Yo, balik dia tu. Acara area dami asik edite luta acara ya titang kalau buat vai. Yo, yo. Larin cantung kayak dua ngosekolah. Ay mga one maya anak marabuto ko dite one lonto ko luka MBO. Ce tanah arang manggarai watan nanang belajar lah tanah datap. Ya. Calama aku sekolah dite ata baik pecimo po dite cos goet. Eme ite imbi lain lah sekai. Kuduta apa namanya? Jadi juru bicara ke apa ngasan kuta kapua caca atas kata puling ke itu antara aja dite no nusu. Mungkin urutan itu itu coba kita baik itu tombol urutan acara cosa goed da cara tiba goed itu kalau redan terima kasih Gitu ya. Yo. Kayak aku. Yo. Ame guru tu ne aku lihat sondon guru ngo laku kata mi buat ngasang ro yang dite. Yo. Guru ngone ya tanah data. Ngo kabe nang bara beko beki. Ai mau te poli kilo te borobong dengan sanga gua sika dite. Yo. Buat sama lain anak dite. Ayo nenuk daku. Ayo daku kalau tong arah mengaji kamping murin. Ayo perlu kir mangar bang gotong dah sika dite. Labang beki arah mangas ngasang inang lain. Buat isi ngasang ko lain kod vote di se. Apa ngasang itu kita keren sih kariko apa Beva itu ayo perlu di beva guru tegia kamping beta. iya beva itu ngasang Beva guru mangga pedang rebang di se guru goga. Tambang tebal ke bengkes anak dite guru ngone. Tambang tebal bengkes. Beva itu ngasang beva di kamping agua sekae. Gile kami go manga ngasang vinga guda ding ni tu gon ka oleh hitu kiri te kole gut ngaji sama lain one menga santo a kot vote dite por ngajib ta ni hunya bangkas dite gut kawen nang bara ko bekini ya le hitu kiri te kole gut rebang desa lana men go get rebang kin kole liha oh kita ki kole gami guru sama-sama teti tangkal ngasang anak dite buat ngasang va ini ya budara ngasang vai ponggon ya boleh klok kene basetara no ami kole ngasang sekadite kole kopi oleh tetap matan camat anak itu anak dami itu ya tetap ding anak hokule kami gut piaran itu sa gurgon itu pak gurgon tuh kata pengantar gurgon kat sama-sama ya ngantanu hata jauh bolon tobo ngantanu tayang goga oleh kali tema gut tegi ngaji lain bo kami sehingga nih aku tuh kami politang udah bekia si kaya tahu nari tega enggak begitu mangatang ranga di sini mangatang ranga di sini dah kunde kali tuh enggak itu tip tuh enggak lalu bakok gitu lalu bakok gurgon tuh enggak menurut bengkos tek deng kuih hone tanah data itu lawan. Sehingga dah kun ga ai hitus borobong di teta sekai lain. Yo de robanda mori gobo. Pecing kita tede de kelgaku. Jadi hotan tite guru tenggon ko lagi jirit molor anak ite ho. Kain golon hiad yang poroma. Ya aku tagur ngajenga tadu itet bodok lain. Sehingga hitus ngaji situ ga dah kun de kal tongga ngaji dite tonos laku tong one gesar ko. Kambing agu sempo muda gue ngaran tuh lomba koko sehingga buat anak di kota one main gaji di hitang sebagai atan udah aku nokal tong kata gue tampang beres nih gue nantang gue penetong ya gue kita cawi ngasang manuk gitu ini keren sih nuram puritan coba kita sa contoh apa contohnya caca kita misalnya ngaring candi misalnya krona kok mungkin itu nganceng tombong kok cici saya perlu ngevit kivantara aja kita lontu camone ada ka buat vaiti ditangkal ya leso itu cici contoh kalau itu gue misalnya ite ciri apa ngasang mau curup apa moderator nih bahasa Indonesia caca itu kira-kira cowok gue gitu ayamnya good gitu ya ga memang itu kata ya tamak di sana rawan tecana kamping asekai ayo nama asekai one lonto leoko di cawing di satu katoto gitu. Ayo asekai ho de tunggu tambang bengkes de melakon ngasang anak rebang larin cainmu rebang mi kamping asekai begitu itu ngasang asekai lain bilang ga ayo anak daku tetang ngasang ase ame ase lain kaku gitu kiri tetang ngasang matuan gitu kiri tetang makoe lain ngasang ase daku ngongkai daku jadi oleh aku tah bahaya takat dek anak ini bahaya ke anak katrona hitu kiri te kole ngasang matua lain gitu kole te makwe lain ay anak dite soge to yang manggut ngoeng di segut dopono oge
kami hambara bengko baki ho. Jauh kule de pemerintah nih gitu do pono ngasang sekolah ho. Harus eteta sampai nih cemon. Taranggona. Hokin kule tuaki. Rabang kapeng ngagite lakut ngasang aselai. Oh itu tite gut buat ngasang anak tuh. Rabang dite. Gut ngasang anak dite pe nega cuma nungka palat salai. Itu tite tegira man dite ka hotwa. Semua lain gitu tang, memang tuh salah rabang dia. Neho gitu nase. Ngisi Itu ya tiba nih sini, balik dia. Ngisi ketapan nase hola kuti bantu dite. Ngomong itu gut mata totombo neng kamir tuh ke. Oli, coke damin rabang gut buat. Mau gut buat lonto bawa kat kami. Nuh aku bilang enggak. Oh, kalau kak ngasang matuan nih, gitu lawang ngasang makoi lang dia. Aku tak tombo nih, rumah damit tuh, masih kerite. Nah yang gitu tuh kat saleh, dukung anak di tehong. Orang mendukung anak di tehong kuliah hia kuliah ta. Orang majari tayi, jadi yang nambah rabing ko bakin. Ngiseng kita apa nih? Oh kuliah kami, buatnya sama lain tuh anak di teta, laku gula ya. Oni veho ti tega, nah yang gitu, tuh kat saleh. Tuak aku, kok laku balik kampung gitu. Main itu main ko laku tuh, memang aku mgoga, kuliah mesek kain ga. Rabang gede suang lek gitu. Memang ngavi ngagudadi ngasang inang lain. Oh. Ame unang cerita guru tenggo hadir sama lain gut buat vote di se, kot koa di se. Ame anak ini vai dan aran hia berarti vote. Ame anak katarona na berarti koa. Sehingga ise kuliah de gitu. Tegi kuliah kus kuliah rabang. Co kira-kira kuliah latih sih. Gitu ngasang ite inang lain kok kesa lain. Oleh, ai termanga di tenu behota. Gut mangrang hadi te. Ranta mangaru agura bodite. Ranta tai ponggolami bantang ite. Ciran ciku di senga sangkoa. Ko nau mata. Nau lata ise abo terite. Mai kulek terite nangga oleh takat bentak kami. Taranggona. Kalau sekolah di votes meto. Aku kuas me. Main itu main yang hitu kiri te yang. Saya aku cakap salang lagi. Calamangan ngasang nanang pa. Di tet ngasang wata lain kamping nara. Gut ngasang baden tak nih. Saya ikut cakas itu, buat ding anak di vote di anak gaku. Mau sekolah, ikut mengerti. Ikut kawin banang baras yang kau bekit. Tesalan, kau kekurang. Balik adalah kisah anak bina kau. Nehodak pun ngasangi teta kisah lain. Terima kasih banyak kerban itu. Tiga rubang kaku. Ngaji amit ngasang amang lain kisah dite. Amang di senu, ko amang di sekoa. Dah mintahan kau. Ami mau sekolah tutu. Ai buat tetu ade tu buat guru tunggu rambang barape. Nai rambang Bali. Ngon gitu ga. Tu emang sesuai mungkin damin. Guru tunggu sekolah hode guru mangan bayi jasa kulit tanan. Ya. Tu guru nai rambang Bali ngong atas lain. Baling racap. Tu ada itu deh. Rambang dami deh buat sama lain aku ngasang aman meung gitu kuliah lawang emas meung matua makwe. Nah yang gitu dia nebeho. Rambang dami kulega. Dah minta ngaji sampai cemol sekolah. Duh itu poger yang lami. Duhunia kami bisa lihat jong ceite gut ngasang baden tabing itu ngasang hotel lain gitu. Cepis hari itu. Sama lain kita di gut dede kita gut jadi atau dia lain gut ngance vintu kone kilo ho. Itu imbe aku mengkes damita. Teu kuler bang bon nami ho tuak ne. Ko vaksin manuk badami. Dalam bentuk apa vaksin? Ringgi itu, pakai ringgi kita. Bali lihat ai cebana men hu tuak betul. Kalimat penutup, kalimat terakhir. Dari ini ho damin kolega ho tuak ceban lami tuak ta wase pongon manuk. Itu tite tongo ta guteng manuk buat anak dite. Ho kami gu saksi sama lain. Terima kasih Roman dite, olah kutiba ngising ketapan nih ngaji dite. Ngasang amang lain gitu. Porom cerita itu dia. Itu imbi aku mengkas dite. Roman tetelun laku ai ngasang ende aguma vi ngagu dading. Anak rona jaong lesohon. Boda no dia ngasang vi ngagu dading ho. Ani itu kita pating vai worok ngolo. Duh gelarna apa? Anak rona. Apa sih kata bari? Tadi vi ngagu dading. Itu lancana. Tesuan. Vi ngagu dading. Ende aguma pating vai worok golo. Pating vai worok golo. Guru kalangkas itu guru ngaji uba gula bokleso hos ngasang ende aguma. Ngasang gelar dia gelar anak rona itu. Gelar anak rona ko pating vai worok golo tuang. Jadi ya di kalangkas sapu mesia itu sukulit. Jadi ya ambil odat itu cie ya gang. Memang pating wawai kita ngasang itu ngasang ende mah worok golo. Itu gelar nih. Itu gelar dia. Tu ikut go itu lagel sakit koleh itu ga. Tebulil pepil koleh itu ga. Itu kita mingkali ya ga. Singara pun dia gunde mah. Cok itu. Itet ngasang morian dema. Ai hot ite mangaranga lot ceni ti telami bau. Ai wajib lot ces ngasang dema. Lot ceni ti telami bau. Mangaranga di tone manitana. Ai ho wien ke tanah. Tegi dami bau gurut ngaji sama lain buat ngasang empo dite. Bangkong dite. Toa dite. Ngasang ini vai sengat-sengat rona.
Ai cemol ga CB sekolah ko. Ya. Gut lau-lau ga. Lau-lau tanah lau gitu lah no kawe nang baraweng ko baki ho. Lengaji di teko lep neng, tarama boleh kloke baca tara dan anak so. Empoda so. Karanggona. Itu tite to, buat sama lain. Jadi ho tu ake. Tigi kita ngaji di tet ngasang ende malaing itu pe. Berpating bawa itu ngasang boro kita golo gitu. Berpati jari bidang dia ngasang anak agumpol itu. Itu tite rebang itu. Ngising ketapan entak kwa. Itu lah, Itu boleh dah. Ho kule mika ku ngasang ende agumai. Ngasang anak rona mangan, anak rona berupe. Atau marangan lewe ke bedi salah ho mika ku. Utusan ke. Ngasang pating bawa itu boro kita golo itu buat anak kita politik itu. Ho kaku. Ngaji dah ku kali ga. Anak empuk. Orang mamenehonia ke data tua. Orang melakot sama ku saya gunain miu. Ame buat mu sekolah la emas miu. La endes miu, la sekae. La matua makoe. Orang sekolah dia. Ami de kali ga ngasang ende mamar miu ngasang amang lain, ngasang inang lain. Gur pau ne nahi damin, rebang itu bau. One rebang diten, rebang dititet sekolah. Memang go teho de tuang. Amang, anak ho. amang. Mi kole senang buku marang adite, buku go mangerang adite ga. Butigi kita nabi dite kami ta amang. Ai ami ga gut ngunang ba kawenang bara ko baki kami lagi taci. Ya. Kita ranggon. Ho kaku tong amang gut kan dilakoni nai tong rebang dite, gut senget laku. Gut pedang laku rebang dite gitu. Rebang dite amang. Nah gitu anak. Buku tergesala dite, ai gesarami cubu kesa. Amgo kinter meu am te mangajaran tami di sama ne hona amin vote empo kotoa ho kole kami boko tara bang gitu meu ami kole cembes ketane nai dami boko taranggo meu ngu sekolah ai ho zaman ka tue gute sekolah harus ngu sekolah tahu taranggo na ho kole kami rabang de seinang do mi seipar do isi amang do ngasangan de mamangan de maberu. Oh, kau tahu kami mengarang agam. Padang rabang di sebau. Orang menemai usaha dema di te ngasang ngoeng sekolah di te itu kole. Nekala ronggo doong. Nekala malbatang. Ngiseng apa nih? Pakai celer ngerba. Sang bembang kereta musik kue di te. Boleh klok te bahasa tara. Toh aku te bakirtan. Te kotok sai. Ho kami. Gut ngaji te neng lami kampi more gungaran one mai latan berjuang di te. Nyewa ami kole. Ai musidah pur kami bau. Gut buat mu sekolah di te. Luni dia koe gam bokong tengah nang bara bengko bakidite jadi soal ringki koe kami tong no dunia jam laku te ho kami but buat ite kuna tanah datar ho kintu akesa terima kasih nomor bandite naun te paun te ta kop te tombone hitu tite ta gut rebang kami more ngaran one lalu makok buat anak dite Luar biasa. yang main itu main tuang ka terima kasih pertamaan ke alatan TSKE kepandai manuko terima kasih tusuan ngelatan vinga gudading ngasali lagu racap tetelun ga ngasang ngaji den dema ngomene roba yang mutone putsu anggom ne sangger jamu sobo gada sekae gitu laban boy anggom le ngasang dema atanggo nggo baturak manu gitu len tuangga Oh, lebong ngaji. kari one maya da sekae siwagun dema sio bagu boy sio boga te salan kelite gitu Pada tebal. gitu ya sangen tau baki itu musin dari lutur ngengkan olo cikon musi. Ai gut ngajaku murin kali gitu. Teti da lomba kok boleh. Lomba kok. Lomba kok. Tema la lomba na. La lomba kok. Lomba kok. Buat baik. La lomba kok ka gua nuhu jaon tatang antula boma terona pemanga versi terona na main bain. Tergantung persiapan diha. Ai lalu bakok dulakon lalu ropok dungon hia robek du kolen hia. Ngoenga manuk warna apa lihat tong? Tapi nu miteng kita kali ya. Tapi warna bakok itu dasar. Tetap kalimatnya ya. Lalong bakok du lakon, lalong ropok dungon, rombeng di hadu kolen. Sehingga madi itu main, gut ngaji kamping murin di kali itu gini. Ini adalah salah antara kesal manuk lalong bakok ko. Itu soalnya. Itu ada tudak kentong juga karin ga. Rebon tecan. Ono mengasang ndi aguman. Ono mengasang anak di tehot gut lako. Gitu. Ngaji di se. Ono mengaji dengan sang ASKE. Matuan makoen. Ko uli se manuk lalong bakok. Gupalong sana lakon ya. Orang mana melako diha. Terong godong sa tilang balbata. Orang mana mai ngasang bakok nai dengan sang ndaya guman, ngasang matua makoen, saga da sekaen ya ini veterona. Palong sana lakon.
toing tito ngagu gerak salang dia une tanah data nelama ko gesara gidet mo ngaran porom ngasangan dia guman ke kali tenggel lagi al seh sat kali sega karsahan porom mereka cuma duka mengodu hati saya kepala cala wetan kulem baru gut nganceng ina gu bangkes ngasangan anak dite une bangku sekolah itu kali ada sekae kari kuliah dengan sang vinga gudading ngasang boe une lere gratsap ngaji sekole oh kole kiga mi kole gut ngaji wagula bokleso porom tinggi kali wagula anak dite boleh kloke baca taran porom sangger une me usadita porom nekaya dopone golosi nekada itu ne berhabai porom la rompok dungo nika rombeng kole dukolen nekarambang mata nika kole tanan nika bai jasa itu pa tada boe neka dopone golo nekada itu ne berhabai porom kole tanan nika bai jasa nekarambang mata nika ne tanah data kali aing ngajir voe pete karena merambang matan hulu tanah data tong tema gunan sia provoe musia terbahu gereng renuo ayo ya ba rambang balin pihak ba ina ibu malam itu ngajir da vinga gudadi ngasar kesa voe ngajir anak rona di hone karin ya tuangam ko manu na lombako gud buat ngasang toa dise ngasang bangkong dise ngasang ndema ngasang pating wae gitu borok ngolo amit ngasang endema porom sangger kita tahu ngasang kos ya gua data gitu kok kami gur cakar darab itu conor kolang situ ngising kita pan ngasang anak empo kami to agami gur tegel sesa sarsaha oni tanah data calama ngakir kule munggis sit paling musi itu kami gur caka runing paling musi itu nurik ke musi itu calama munggis atau apa paling musi serta curutoni sebetulnya kalau manga munggis kule wikiluni situ paling musi itu wai lau situ lo sosales itu salah mau ngaku lenggaeng wiki kamper gitu gun ka guru teh aman kain tanah anak laut tanah data pali sales itu kami ngasang endema cakar ngasang darab itu coran ngasang kose gua data situ ngising kitapan une lama koko ulu se kare gidi gitu por lama koko ya dulakon kalau rombeng ya dukolen ba mancak ya kulit tanah gesara gutilir ngasang endema gitu une lama ko kolam itong toto tombon sangger one ne tenggolo salamanga mas nanang utinai kamping ngasang anak koko agami ko asika egami ko kule kami ta mas nanang datang di tanah situ cara dengel se neong agua serong one tombo di tene beko ho kuming kami pating babale boro kita golup cakar arab sunat kolang situ kami ngasangan demah gitu to kule rabang bohon lami une lama ko kolam itong pecing aku tayan kapi mode ngaran itu sudah karir ngasangan dia guma boleh kloken heta bahasa taran ya kule tanan tibalian itu sekarang gidik sangger taung one mai ngasang sekae ngasang one mai vinga gudadi ngasangan dia guma one mai calon to liup aku marah diteni veho buat ngasang anak krite gelau bangku sekolah one tanah data borong one lama ko kotong toto tombon ya tua urat nih katong toto tombo tua urat por mereka pecing one pening nih katong por garing kita one nain kali garing one nain kita galas mancak kain tanah one manu ko to pecing orang gimbolo tong makan wajang somba itet muri gesara drami kali terakhir itu ya muri muri one orang gimbolo to pecing weki baila sekai one itet muri gesara ku tidak dami kan karena pun kuasa one mai ngasang mose de manusia one tanah lino hitu tite kari di dami mori tiba ku sina singit kulite gesara ku tidak dami amin ala lombako kita me gesara lombako kia kamping buat anak kami ikut sekolah nang gitu ata pecing aku bayar akun tuang pun mangakin gon koletong mangakin latang gon kolen teh hitu toro kata komna teh hitu naun atau pau teh celantom pada hitu makin akun jadi terima kasih one mai lonto liup aku mangat lagi ngasang ganda kocoi pikiran tadi ana menggo mangat sekentayan gitu terima kasih kadaku tabelso baik Validia nak kadalek kerang Yosep latanta nai ngalis tukang yang gadite aya polir bintang gitu bu apa tepecing gitu polir toto apa ta mau puliteonya lonto golo KMBO alitu jadi ya Validia itu yo mengenai latanta sanggeda di aditi terima kasih banyak tabe itu